Lah, iga pakai dito lo mamau alumay sa kita tuh mamau Cina tuh kasih tuh kan kok kan dunia anak. Ay, iya itu kasih lau tapi dia undang aku sabar aku. Bah, angkur boleh. Apa dia melu ngejamaro? Lumel kalau mar kata-kata. Boleh. Apa tuh? Jangan mumpah ko ga. Iya dong. Ang kata-kata aku kamu boleh. Keberempatan jual panada. Masih ada kesempatan kan masih janda. Iya ga? Iya dong. Tadi lihat cadonor boleh apa pagalauku. Oh iya boleh. Boleh apa pagalauku. Pero kumusang pagalaw ka? Iya. Dem kita tol alumanang mamaulo. Iya kasi milao, di ka undang aku. Kau talo ke mo nga, ang talo kedua. Tema peca. Talo apa mo masang? Talo malumo. Talo malomo, talo irakang iti ako poji. Di ko sa meluan mura ka talo ko. Apa mapay? Ay. Yang kalau talo marakang yung poji. Iya. Kalau kadap pakwar mesin. Lam ko pala. Iya. Bali yo. Dito mo meron mala talo kiro mo peca. Ay di satu. Talo pura rakang iki. Tang pale. Kemela. La macatunga sero iga puro. Nelo kana salo sapakan kasi talo pura rakang ari masigi. Alam ko na. Iya mito malisi jolo. Ari pakai bola ko tajak ko.